E pa... Wow! Ovo može bude dobra slika. Mogu bi izvati fotoaparat i da slikam. A da, nema snega! Nema. Ljudi, bukvalno smo pored planine od 4000 metara, znači na nekih 10 km od nas je planina koja je visoka 4000 metara. I ima snega u drmu, ali nema ovdje. Ne mogu da verujem. Gledam da mi ide krv na nos, pošto sam se udario u glavu. Imam krastu ovdje neku. I kako se zove, čim malo pipnem jače, ono mi krene krv. Tako da... Jeste mogao budem 11 iz Stranger Thingsa, ali jako je loša. Ali evo nas, dobrodošli u dan 14 ovog prelepog vlogmasa, ljudi moji, koji izlazi na dan kada se ja vraćam kući. Tako da, evo nas ovdje u hotelu u Kajseri i sada se pakujemo, to jest već smo se spakovali. Znači, već smo spakovani, spremni i idemo dalje. Ja se nadam da vam se svidjeli, da su vam se svidjeli ovih nekoliko dana ovdje u Turskoj. Meni je bilo jako lepo. Da, ja samo slikam ovo i to. Ćao, Mark! Ćao! Jup! Mogu proći? Od ranca. Jo! Hi, Mare! Aj, jeste spavali dobro? Aha, a ti? A ja sam u 3 zaspa, tako da ja baš nisam dobro. Šta dobro, šta fali? Ja sam isto u 3. U 3? Mislim, dobro sam, ali... Ja sam u 1, tako da okej sam. Ludi. Stigli smo, ljudi, na prvu destinaciju. Kao što možete vidjeti, ovdje su bukvalno kuće napravljene u kamenju i ovako to izgleda. Jako, jako interesantno, prvi put da ovako nešto vidim. Skroz tamo gore, vidite sve te male rupice, sve su to kao vrata i prozori. Jana struggling for life. Evo, ljudi moji, idemo gore. Jako zanimljiv početak vloga. Znači, snimio sam na sceni iz hotela, ulazim u kombi i evo nas ovdje sada. Da. Ovo je bio legit prozor. Da, ovo je bio prozor. Oni sednu ovdje u fazonu zna Manhattan. Da. Zanimljivo što možemo da uđemo ovdje, kao nisu zatvorili. Niti se plaća ulaz. Da. Evo smo, ljudi moji, u autobusu našem, kombiju, ne znam ja više šta je. U svakom slučaju idemo sada dalje, ovo nije kao krajnja destinacija, samo stali smo da vidimo i to je to, tako da idemo sada dalje. Ljudi, fotografije sam, baš dobre slike, gledajte ih na Instagramu, Stefan Vuksanović, stavit ću vam dole link i baš su dobre, baš mi se sviđaju, tako da sada, ne znam da idemo, nemam pojma, plan i program, ali nastavljamo dalje naše putovanje. Izašli smo, stigli smo ovdje, ovo je kao neki bazar, idemo u Underground City, što dobro ovo. Idemo sad u ovaj podzemni grad, idemo polako, ja se nadam da ću moći da prođem s ovim rancem, pošto je malo veći, a ja sam veći, tako da vidit ćemo. Evo, ljudi, mi smo spremni da idemo u podzemni grad, da vidimo šta ima, podzemno... Ja da čekam da uđem dole da se ugrejem, malo mi je hladno. Da, tamo je usko, tako da bit će i topli. Tamo ti je još hladnije. Još hladnije dole. Ostalo si 70 metara ispod zemlje. 70 metara ispod zemlje? 7 nivoa ima. Još hladnije. Put sam izašao iz kombi. Sad će vidim. Šalove kape, a? Da. Wow, ljudi. Šta, wow, nismo ni ušli. Nismo ni ušli, a već sam oduševljen.
Vidite vi ovaj ulaz. Biće jako interesantno. Jedva čekam. Iskreno danas najzanimljivija atrakcija. Pazite ovo. Go? Okay. Idemo polako Follow ljudi. the red sign, girl. Se zaglabi. Ne može okolo, ne može. Nije ovdje se ulazi. Samo tu, da? Nema ovdje, samo su kao prozori. Da. Evo ovdje je baš onako usko ljudi. Pazite ovo. Pazite ovaj prolaz ovamo. Znači sad prolazimo. Bolje ne. Ne. Stojite ljudi, nemamo di. Jedan bleje u underground. Blejica. Ništa, ostali smo ovdje u ovom tunelu. Ali znači pogledaj gdje je muđa zapeo. Gde mene nađe? Pogledaj. Dobro došao. Evo me, hvala. Bolje vas našao, Mi stojimo još uvijek ovdje, zato što gužva sam napravila da ne idemo ovamo. Ovo je kod dnevne sobe, ja bih rekla. Da. Evo koliko, znači ljudi, ja sam 1,80 m. Ali mislim da su taj ljudi bili mnogo Ovo je niži. baš jedan. Taman što mi pipa kosa. Ok, jedan od najužih dijelova. Sad ću vidimo da li je Stefan debel ili nije. Ljudi moji, ako se zaglavim, znači da sam debel. Ako se ne zaglavim, znači da sam mršav. Ušlite selfie. Moram da čustim. Mi sedimo bukvalno. Pazi ovo. Trebalo smo bolje da se plazamo. Gledaj prostora, molim te, nema ga. Zabavno. Jedimo dušu. Ja tražim telefon da snimim panično. Ne možemo da idemo dalje glavu. Obično dobro, evo prolazimo. Da se vi imate ono strah od uskog prostora? Sva sreća, ne, ovo ne preporučuju ko je klaustrofobičan. Da. Zamisli ovdje, pa ne možeš se iščupati. Da. Strašno. Ejte, kaj lijeković patiško hodu. Ja imam u Marku. Jedan trening. Dobro kao dan. Ti sad hođa. Kako to ljudi moji izgleda nos. And where is next? Like, Obično, This is like another separate area. I will take you to that middle part and then we will go down again. This is like another edition. okay, I'm getting a little scared. Is there like a... Smart, huh? And you can see how the rooms go far from this way, how they open more caves. Is there like a quick exit? Because I'm starting to get scared, no? The quick exit, not exactly like a quick exit, Ne Jana, razmišljaj. but in the middle Don't think there is. about it. No, don't think about it. Imam onako panike, okej. O, to gledaš treba da mene? Ne, nije ovo je jedna od najstrašnijih boga. Gledaj, Mogu ti izađemo odavde. Ja sam jedva sa rancem prošao na leđima, tako da baš je zeznuto. Ako imate ranac. Kapu sam zaboravila, ne. I meni je isto, verujem mi, jer ja sam se zaglavio tamo u ranac i mogao da mi prođe. Ja stao ovako, vi iza mene čekaju da mi idete ispred. Ali ja bih da idem sama da požurim da bi izašla pre vas, jer mi je malo strašno, a? Nemoj samo da ideš. Joj, Bože. Ali je ovo usko, već. Imam grč, ljudi. Imam grč u mišićima u nogama. I sad ne možemo prođemo. Napravila se gužva. Ali evo su nam njihove sobe i sve. Čekaj da snimim i meni. Ide li to mrazorno? Brate, ranac me zezio. Srećan sam ko dete, brate. Dobro. Pazi, nije ovo za... Preporuku za svakog, ko se plaši. Nije ovo za preporuku za svakog, ko se plaši, znaš ovo. Da, klaustrofobično je jako. Pa možeš ovaj Stefanić, to je jako. Nije. A, tu si. Da, tu sam, nego
htjela sam da pitam, hoćeš, pošto Marko će sa mnom, ti možeš s njima, hoćeš? Ma ne, izaći ću ja. Izašli smo. Crko sam. Ljudi moji, nisam ja fit za ovakve stvari. Prvo što mu uhvatio grč, posle 10 minuta, onda ostatak, tražimo izlaz. Jan uhvatio napad panike, a ja bukvalno ne znam da idemo. Jako je usko i jako je nabijeno, pogotovo što ima mnogo turista. Glavom u stenu, bukvalno. Ja i Amina ovako gore. Mislim da je najveći problem ovoga što je mnogo turista pušteno odjednom. I ne može ideš napred ni nazad, evo ga Marko crko. Ja mokar. Ja isto mokar. Ja sam umro, brate. Ali ovo sad doslovno sve tako da. Da, nema više. Ozbiljno? Da, i oni izlaze, da. Da, bravo. Vidjeli smo sve. Povlačim šta sam rekao, izdržao sam do kraja. Tamo je. Ja sam mislio da će biti hladno. Zapravo je bilo pretoplo, zato što mnogo ljudi tamo. Ja baš mi se skuo, Da, ja isto. Ja se jedva spuštam iz stepenica. Kao da sam uradio trening, ono, ne daj Bože. Oni žablji skokovi Da. u vojsci, a? Marinci. Jel, šta li ćemo jest? Šta li ćemo jest? Pa, vjerojatno isto nešto, ono. Ma, neću da meni ništa hvala. Mislim da je rekla, da. Ljudi, u Valjda čekaj. kombiju smo. Završili smo za današnju aktivnost. Fizičku. Marko, da vidimo. Misliš? Ti si prvo izašao, zdravo, doviđenja. Ovdje jedemo, ljudi moji, idemo da jedemo. Ljudi, stigli smo da jedemo u restoran. Nema dijeljenja. Bordo i sir, okej? Stigla hrana, pazite sarmice. Ovo kao sarmice izgleda, ali je sa lukom. Unite ruke, daj ti. Ruke dirala sam onu pećinu, brate, kako dobijem neke viruse iz 15. veka i ranije. Neć. Hi guys, it's me Stefke, welcome to a new tasting. Hoću nam šta je? Pršuta i sir, odlično. Odlično to. Mislim da ovo nije pršuta ko naša. Mislim da je u onoj paprici ili kao sitnoj, alevoj kao. Your restaurant was the best out of all we went. Thank you. Druže, imam upal, nije mi dobro. A ne mogu da siđem iz stepen. Završili smo ručak. Ovo je bio najbolji ručak do sad. Meni se baš svidao. Sada, ljudi moji, idemo do našeg hotela koji je bukvalno na 50 metara od ovdje. Tako da idemo. Ok. Stigli smo, ljudi, u hotel. Ide se stepenicama gore. Ne daj Bože da mi soba gore. Ja neću ni da si razim, mama, znaš. Ljudi, ja sam seo. Da li ću da ustanem i pitam? Ako ću za kragnu da te učim. Ja stvarno ne znam. Ali znaš što mi nešto nije što imamo stepenice do sobe? I to dosta. Otkud sam išao u podzemlji? Šta sam išao? Dobili smo sobu, idemo sada 1, 2, 2. Jo, odmah je ovdje, ljudi, nema stepenica. Jo, ima malo samo, baš ima 2 stepenika. Ovo je najgore, stepenice na dole su još gore nego na gore. Evo je soba, ljudi moji. Ju, što je lijepo. Prelepo. Evo soba, ljudi moji. Bukvalno u kamenju. Thank you. Dremnuo sam malo, ljudi, dok se Jana našminkala i izlazimo iz naše sobe. Samo što smo stigli, znam, ali idemo odmah dalje da istražimo ovaj deo. Sobu sam vam pokazao malo prije kad smo stigli, jako je lepa, jako je čudna, nekako je stara i to mi je jako interesantno, šta znam. Ali sviđa mi se. Evo ga, ljudi moji, izlaz iz naše sobe i ovako to izgleda jako interesantno gdje su napravili hotel. Ništa, ljudi, evo nas. Opet se vozimo. Da. Samo se vozimo, bukvalno. Pa ljudi, stigli smo na destinaciju. Ovo mjesto ovdje se zove Sultanovi tepisi. Sad ćemo da ih vidimo. Brate, što dobro izgleda unutra. Evo, ljudi moji, ušli smo.
Ovako izgleda. Osjećam se kao Hurem. Kao Hurem, robinja me ljubi kod doma. Jo, ne mogu da varam. Slatko je. Ne mogu da varam, brate. Ovdje baš miriše čudno. U ovom delu, znaš kako miriše? Prođi sa mnom, Bosnom starts playing. Evo ljudi, slikali smo se, snimili smo se, baš je super ispalo. Ali slike što su dobro ispale, to ću poslije, znači tu ću vam ukačim sad na Instagram tako da ispratite tamo, mnogo dobro. E sad, ne znam šta je ovamo, niti želim da znam iskreno, baš me plaši. Ovi su obukli, znači imamo sultana, imamo 2 ratnika, znači sve imamo. Ja sedim ovdje i samo gledam predstavu, kao da gledam sultana uživo. A obožavam kako je sve na čičkama, dajte vi ovo. Wait, one more time. Gledajte kako je sve na čičkama, znači. Evo nas ponovo. Ja sam ovo snimam! Kad ćemo nekako stanemo više od 3 sata? Sad smo bili u carpet shopu. Da, bili smo u carpet shopu. Stefan je kupio tepih. Nisam kupio tepih, idemo dalje. Došli smo na sljedeću destinaciju, a to je Pottery Barn. Sad ću vidjeti. Lepo, zanimljivo. Pazimo. Can I take a photo of you? Yes. Sultanović. Kako zanimljivo, da. Sad ćemo mi ljudi ovog čovjeka da fotkamo. All you welcome to our country, welcome to Cappadocia, and welcome to our workshop. How are you? Very well, you? Very good. Thank you so much. My name is Ahmet. Mr. Engin has almost 25 years experience in this art, and he has a little demonstration for us by using this traditional kick wheel. This is the oldest technique to make pottery. This art has a big history in Cappadocia, and it dates back to Hittites, almost 4,500 years ago. By the way, as I can understand amount of the clay, he is going to make us this, one of the most difficult shape that we can see on the wheel. Especially he has to catch perfect speed of the wheel, he has to catch perfect thickness of the clay, and he has to catch perfect eye concentration, otherwise he cannot make this circle. Let's see right now how he is going to make this circle. Look at it, please. Wow. That's why the thickness of the clay is so important. Da. After we leave from here, he's gonna mix this clay with water and it's gonna be ready for next demonstration. Yes. Look at it. Look at the smattering and thickness of the clay. Everywhere is the same thickness, it's really important. We can get perfect results from the drying room. Ovo mi je sve od toga napravljeno, ljudi moji, pogledajte vi ovo. Sve se to kasnije crta. Da, ne ovo, ali ovo da. I sve se to kasnije crta i postaje ovako, sad ćemo da nađemo. Pogledajte vi koliko ovo ogromno. Neverovatno. Ok, rekao je da gledamo na ovaj zid. Sir, just for a while. Ajmo da vidimo. Mislim da će izgledati interesantno. Vidi koliko detalja ovo ima. Ja. 3, 2, 1. Wow! Yes. Ljudi moji, dobili smo i poklon, kao što možete da vidite, jako lijepo. Ljudi, završili smo za današnji dan, vraćamo se nazad u hotel. Sad smo stigli i sad ćemo da idemo nešto da jedemo. Današnji dan bio jako interesantan i dosta toga smo vidjeli. Čekaj, vidimo šta je ovo. Joj! Evo ga kako je naš hotel ukrašen. Možemo i ovdje sad, mislim odmah. Hvala mi je, da. Ajmo unutra. Evo ljudi, mi sedimo ovdje u lobiju i kačimo slike na Instagram, pošto samo ovdje ima internet. U našim sobama nema jer su sobe od
stene. Kako se zove, javili su nam sada da sutra ne možemo na onaj balon, da idemo tamo Jednostavno ovdje u morate nebo. da imate sreće kada dolazite. Da, jako je zbog vremena Znali jednostavno. smo mi to, 50% su bile šanse da nećemo, Pa da. decembar je. Ali ja sam se bar malo nadao da ćemo moći. Ja. Nažalost nećemo moći sutra balonom, ali nadam se da će bar biti nešto da bude lepi, fotogenično. Kapadokija je jako lepa i mogu lepe fotke da se naprave, samo treba baš dosta sreće da vreme bude kako treba, da oni tamo i lete i sve. E pa ljudi moji. Ajde. Thank you. Pa vi kao kraljevi gledate ovo, brate, vidite ovo. Lepa atmosfera. Što je dobro. Evo ljudi moji, utakmice. Sad ćemo da gol. Ljudi moji, penal. Penal za Argentinu. Messi šutira. Imam osjećaj da će promašiti. Messi govno u kesi, doma. Drugi gol za Argentinu. Ne znam, brate, što se desilo ovdje sad sa Hrvatima, baš im je prošlo kroz odbranu, ne znam kako su uspjeli. Ljudi, krenulo drugo poluvreme, 45. minut, 47. sekunda, da vidimo da li može nešto Hrvati dorade, mada ovih penali ih je nekako, baš je onako bio u pogrešnom trenutku. I posle ovaj drugi gol, kako je prošao, ne kapiram, ali nadam se da mogu. Sad imaju baš pritisak, im prave težak. Baš im prave jak pritisak, tako da trebalo bi nešto se uraditi. Ljudi moji, to je to. Argentina dobila 3:0 i ona mogu da stane. Ja. Kako se zove, ljudi, 3:0 pukla Hrvatska, Argentina prolazi dalje u finale. Žao mi je zbog Hrvata, žao mi je stvarno, kako se zove, borili ste se svi najbolje što ste mogli. Pukli smo i mi, brate, ispali smo odmah prvi. Ništa, sad definitivno navijamo za Messija da osvoji svetsko. Meni je žao Ronalda, iskreno Meni plaćam je mi se žao. zbog njega. Zamisli kako je njemu sad to tužno sve. Da. Što nije, što nema priliku da se bori. Da. Baš mi je žao. Meni isto žao baš Ronaldo, ali šta se radi, Messijev sam fan, tako da nadamo se najboljem. Sad kad je već otišao u finale. Ništa ljudi, evo nas u našoj sobi Sulejmanskoj. Ja sam bude. Ja cringe. Hoću ovdje da odjavim vlog. Nemam ni internet ovdje, tako da i da želim da odgovaram na vaša pitanja ne mogu, jer nemamo internet u ovim sobama, to sam vam već rekao. Tako da i da želim da uđem na YouTube video gdje ste vi postavljali pitanja, ne mogu. Tako da vidimo se sutra. Hvala vam puno što ste gledali, ja se nadam da vam je bilo lepo. Sutra nam je posljednji dan, tako da budite dobri, budite zdravi, budite pravi, uživajte, laku noć i držim čarap u ruci. Peace out. Šta se smije? Laku noć, držim čarap u ruci i peace out.